Ibintu bibaye bishya cyane, ibintu bihinduye isura ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru yemeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'indi miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu uyu munsi ndetse iki gitondo nk'uko byamaze kugenda bigaragazwa, ni igitondo cy'itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 confirmed 23 igiye kuzamura idarapo rya Kivu Republic. Biragenda gute? Noneho perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto araza kubyitwaramo gute ko bisa naho yamaze kwicarira intebe ishyushye? Inkuru itugezeho nonaha duhita twimukira muri studio zacu kugira ngo tukubwire iyi nkuru. Uraza kwihanganira iri jwi bitewe naho amasaha ageze, ariko ntitwabura kukubwira iyi nkuru igezweho yemeza neza ko muri uru rukerera ubu tuvugana hamaze kuba ibitendo bikomeye cyane mu bijyanye na diplomasi, dore ko ku mirongo yo mbere ku rugamba aho byakomeje no kugenda bizamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, tutibagiwe n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi, aba bose bamaze kwemeza neza ko M23 Alliance Fleuve Congo, uyu mutwe wakomeje kugenda uharanira ukwishyira ukizana ndetse n'uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice. Nyamara byaje kurangira Tshisekedi ibiganiro by'amahoro byagiye bikorwa, yaba ibya Washington, ibyo mu Busuwisi ndetse n'iby'iduha, uyu mugabo yaragiye abitesha agaciro ku rwego rukomeye cyane, icyatumye amahanga arakara ndetse baza gufata ikimeze nk'aho ari umwanzuro ukomeye cyane. Ubu tuvugana Kivu Republic yamaze kugenda yemezwa ndetse haravugwa igisa nk'aho uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo ashobora kuza kwisangamo 23 yamaze kumanika idarapo. Byamaze kwemezwa nezamo ikirwa balkanization yo gucamo igihugu kabiri bitewe n'impamvu z'umutekano cyangwa izindi ishu, byamaze komfamingwa ndetse byamaze kugenda bigaragazwa mu bice bitandukanye. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bivugwa neza ko bamaze gushya ubwoba nyuma yo kumva ko abasirikare baba 23 bamaze guhabwa uburenganzira busesuye ndetse ibintu byamaze kujya mu buryo. General Sultani Makenga yamaze kuba yatsinda Tshisekedi mu bijyanye na diplomasi ndetse na politike, mu gihe yamaze kumutsinda ku bijyanye n'urugamba. Tshisekedi yahugiwe mu kwirukanka mu bihugu asaba intwaro ndetse asaba n'abasirikare ndetse asaba ko ibihugu bimwe na bimwe ndetse bifatirwa ibihano, ngo na M23 ikaba yafatirwa ibihano birimo kwitegeka kurekura imijyi itandukanye irimo umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, ariko yibagirwa ikijyanye no kuba yakomeza kugenda covering ibyaha bikomeye cyane yagiye akora birimo ibyaha by'intambara. Benshi bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu ari nabyo bimaze kumukoraho ku rwego rwo hejuru. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bakomeje gutsindwa kuko bisa nkaho bamaze gucika intege. M23 ishobora guhabwa ubwigenge bitarenze amezi make cyane, kuko ibisa nkaho hari ibimenyetso byamaze kugenda bigaragara aho ibirango bya leta yigenga izi ntare za Sarambwe zamaze kugenda zibitunganya. Idarapo rimaze iminsi risirikira ku mbuga nkoranyambaga, indirimbo y'igihugu yubahiriza Kivu Republic yaratowe. Nimvuga Kivu Republic uraza kumva ibice M23 ikontorora bya Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibi kandi bikaba bishakwa kugira leta yigenga binyuze mu mahanga ndetse binyuze no mu miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'abubahiriza imipaka n'ubusugire bw'ibihugu. Aba bose bamaze kugenda bakonfaminga neza ko leta ya Kongo yamaze kugenda igeragezwa inshuro nyinshi, ariko baza gusanga ariyo nyirabayazana mu bijyanye n'ibibazo biri kuri ubu butaka. Ubu tuvugana rero Tshisekedi yamaze kwisanga mu ntambwe 18 aho ashobora gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'iby'ingabo ze zikomeje kugenda zikora, by'umwihariko ibitero bitandukanye izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zifatikanyamo n'igisirikare cy'u Burundi, ndetse bikaza kurangira izi ngabo z'u Burundi nazo zikoze ibyaha by'intambara bikomeye cyane ku butaka bwa Kongo. Ibyo benshi bemeza neza ko ibi nabyo perezida w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuzabiryozwa mu gihe icyo ari cyo cyose. Nyamara benshi baraca amarenga neza ko M23 nubwo yabashije gusubira gatoya inyuma mu bice yari yarafashe, ibi ngibi bidakuraho ko ingabo z'u Burundi nazo zishobora gusabwa igihe gito cyane kuba zituruka mu mujyi wa Uvira zigasubira iwabo, maze ibi bice bigasubiramo M23 maze hagashyirwaho imipaka aho hazagenwa imipaka naho izanyura iki gihugu cya leta ya Kongo kigacibwamo kabiri gutyo. Ibi benshi ntabwo babyumviye process, ariko ushaka ikitwa balkanization wabaza amakuru yacyo ndetse bisa nkaho bigeze kuri 85%
kwijana, aho M23 yenda kuzamura ibendera ndetse ikamurika n'indirimbo y'igihugu ya Kivu Republique. Nuko abaturage baherereye mu bice bitandukanye by'isi bagiye bahunga iyi mirwano, ndetse n'abandi baherereye mu bice biri hafi na Kongo bakaba batahuka ndetse bakongera gutuza bagatimaza, maze hakajya hacunga ikijyanye n'igitero icyo aricyo cyose gishobora guturuka kuri ubutaka bwa Kongo kiza kuri ubutaka bwa Kivu Republique, ahazafatwa nko gutera ikindi gihugu maze Kongo igafatirwa ibihano bikomeye cyane, ndetse hakaba hashyirwaho n'ingabo zihuriweho zizibanda mu gucunga iyi mipaka ndetse kugira ngo ubusugire bukomeze kugenda bugerwaho. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bagaragaza ibimenyetso by'uko basa naho batacyumva Tshisekedi, ahakomeje kugenda hagaragara gucikamo ibice mu ngabo, ndetse bamwe bagaragaza ibimenyetso by'uko batishimiye ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo yakongera kuyobora indi manda. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gisa naho kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane by'uko uru rugamba cyamaze kuruvamo mu bijyanye n'umutima ndetse n'umubiri, batangiye kugenda bahunga. Ibi rero benshi baragaragaza neza ko ari avantage ya M23 ikomeje process y'urugamba rweruye, ariko n'ibijyanye na diplomasi na politiki gakomeza kugenda ikina politiki ikomeye cyane. Ipiyo za M23 akaba arizo ziri kudomina iza Tshisekedi, ugenda urata zahabu ndetse n'ibindi by'agaciro, mu gihe intare za Sarambwe zishyira imbere ubuzima bw'abaturage ndetse n'ibindi bijyanye nabo n'imibereho myiza yabo, ukwishyira ukwizana ndetse no kongera kugira uburenganzira ku butaka bavukaho. Nyamara ibi amahanga yamaze kubyumva. Ni mu gihe nubwo bimeze bityo ibitero bitandukanye biri kuba Minembwe ndetse no muri Masisi, ibitero by'ingabo za leta ya Kongo bya drone birasa mu baturage, nabyo byagiye bimenyetso bikomeye cyane byemeza neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bari gukora ibyaha bikomeye cyane by'intambara, ndetse ibyaha bishobora kuza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu gihe iki gisirikare cya M23 cyaba kimaze guhabwa ubu bwigenge, hazakurikiraho ibijyanye no kugenza ibyaha byakozwe n'izi ngabo za leta ya Kongo, aho bamwe mu bajenerali bazitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC. Inkuru zigezweho zemeza neza ko AFC M23 yongeye kumanura ibikoresho karabutaka mu mihanda ituruka Bukavu yerekeza Uvira n'ubundi nk'ibisanzwe, nk'uko uyu muhanda nawo M23 iri gukoresha nyuma yo kurekura ibice bitandukanye. Abarundi bari baratangiye kugenda bayoma inyuma bayirya isataburenge kugira ngo bagende bagaragaza ibice igezemo ndetse bamenye aho bashyira ibirindiro. Ni ukuvuga ko bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo bahuye n'uruva gusenya M23 yabacucumye ndetse basubirana inyuma mu bikoresho karabutaka, uko bivugwa ko abarundi kuri ubu uri hafi yongeye gusubira za Uvira. Ni imirwano ikomeye cyane yabaye mu bice bitandukanye muri uyu muhanda mugari uturuka Bukavu werekeza Uvira, mu bice bitandukanye ukaza kunyura za Kamanyura werekeza mu bice nka Sange. Aha abarundi bongeye kugaragara birukanka amasigamana basubira mu bice bahozemo. N'amakuru avuga neza ko M23 yifashishije ububiko bukomeye cyane bw'intwaro buherereye mu mujyi wa Bukavu, yaje kuzana ibimodoka biremereye cyane by'intambara nyuma yo kubona ko abarundi bafite intwaro nabo ziremereye bagerageje kuyikurikira mu bice iri kugenda ijyamo gushingamwa ibirindiro. Bisa nk'aho abarundi bari bafite initiative yo kugenda bagerageza gukurikiramo M23 bayirasa umugenda, ariko ntabwo byabakundiye kuko barenze umurongo ntarengwa, birangiramo M23 ibahaye isomo karundura. Amakuru aravuga neza ko uyu muhanda kugeza kuri ubu muragaragaramo imirambo y'abasirikare b'u Burundi. N'amakuru asobanura neza ko igisoda cy'u Burundi cyongeye gurana uruva gusenya, ariko benshi bavuga neza ko ari cyo kiyicishije kuko bafashe umwanzuro wo gukurikira M23 mu gihe yafashe umwanzuro wo kuva mu abira bice ikagenda yimuka gake gake, ndetse bikarangira abarundi bayikurikiye mu by'ukuri mu gihe ariyo yifatiye umwanzuro nta gitutu cy'amasasu ayiriho. Nyamara biza kurangira ingabo z'abarundi ziyikurikiye aho zipfiriye. Rero benshi baravuga neza ko zizize cyangwa se abayobozi b'izi ngabo aribo bapanze uru rugamba nabi. Ni ibintu bigaragara abarundi bakomeje kugenda baturuka mu bice bya Uvira. M23 yarekuraga agace abarundi na wazalendo bakinjiramo. M23 no kuvuga ngo ikirekura kabunambo ya mbere n'iya kabiri, abarundi bari barakomeje kurwana bagerageza kuhinjira, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatikanya bahise bahinjira mu buryo butabagoye kuko byari byarabananiye. Prene do Ruzizi M23 gisohokamo abarundi bahise bayinabamo ndetse binjira
gushyamirana n'ingabo za Wazalendo n'ingabo za Kongo bagaragaye banabyina cyane ndetse muri ibi bice. M23 kandi kiva Bijombo hahise yinjiramo izi ngabo nanone z'abarundi na FARDC na Wazalendo. Nuko M23 yagiye iva mu bice ndetse aba bayinjiramo babyinjiramo biza kurangira bashyokyewe ndetse baryoherwa no gukurikira M23 kugeza ubwo batangiye kugenda bayirasa amasasu ahavuye ibi byago bikomeye cyane ku ngabo z'abarundi. Inkuru ziravuga neza ko bari abasirikare benshi cyane M23 yabarese bakikusanya bakamara kwegerana, dore ko zari imodoka zishoreranye ndetse basa n'abaye batangiye kugenda bagerageza gushinga defense. Uyu muhanda rero uturuka Uvira werekeza mu bice bitandukanye bya Bukavu, ubwo ni no kuvuga ko uturuka Bukavu werekeza n'ibice M23 yagiye iturukamo. Hakomeje guhera ibitendo bikomeye cyane kuko M23 yaba mu nkengero zawo ndetse no mu bice bya hafi aho yagiye igenda isigamo defense zikomeye z'abasirikare, ariko bisa naho ari mwibanga iby'abarundi batamenye. Rero barenga umurongo ntarengwa baza kwisanga bageze hagati neza mu maboko ya M23. Hafatiwe abasirikare benshi cyane b'abarundi, abenshi gusa nabapfuye nk'uko byagaragaye. Imirambo yagaragaye kuri izi modoka z'abarundi zimwe ziri gushya, aho benshi bavuga neza ko abarundi bakoze igikorwa bakita ko ari nk'ubwiyahuzi kuza kurenga uyu murongo ntarengwa bakaza kwisanga barengereye bageze muri ibi bice. Nagahinda gakomeye cyane rero kongeye kurangwa mu ngabo z'u Burundi, nkuko amakuru abigaragaza. Aho benshi bavuga neza ko abarundi bongeye gukora ibara ndetse bakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga umurongo baza kwisanga bageze mu bice twakita ibice biri zone iri ruje. Zone twavuga neza ko ari danje cyane kuko M23 kuza kurekura biriya bice ntabwo bivuze neza ko yari yahagaritse kuba yakora ku mututuma zikaza gusheringa kuri abarundi. Yabagose ndetse barasa amasasu benshi cyane, bamanitse amaboko bemeye kumanika intwaro nyine nibo babashije kurokoka, ariko nabo ubwo bafashwe matekwa nkuko inkuru zibivuga. Benshi bavuga neza ko M23 ifite strategy nyinshi cyane iri gukoresha ndetse zo kurwana muri ibi bice, aho bashimangira neza ko iki gisirikare cy'abarundi cyarengereye gikora amakosa ndetse gikomeza kuryoherwa no gukurikiramo M23 bajya mu bice ivuyemo, kubera ko bumvaga neza ko nta sasu riri kuvuga batari kurwana, uretse ko baje no kurengera bagatangira kuyikurikiza amasasu. M23 bumva ko bari kwikiraho igitutu ngo igende mbese ibe yagira na za Bukavu maze bakomeze kwigarurira utu duce. Ntabwo byabakundiye rero ubu tuvugana inkuru mbi yamaze gutaha i Bujumbura, i Kinshasa ndetse n'ahandi izi ngabo zagiye zituruka. Ni inkuru zemeza neza ko harimo ikimeze nkaho ari ubujiji cyangwa se uburangare. Nubwo bimeze bityo M23 iri gukubita izi ngabo zagerageje kuyikurikira ndetse bisa nkaho nta wongera guhirahira. Abarundi bakomeje nabo gukubitwa na Twirwaneho hakurya, kuko amakuru avuga ko Minembwe Twirwaneho yakomeje kuyirwanaho kugeza abarundi bakomeje kugenda bagwa muri ibi bice. Benshi bumvaga neza ko ingabo z'abarundi zigiye kubona agahenge bwo M23 yafashe umwanzuro nk'uyu, ariko bisa naho n'ubundi aho byakomeje kuba bipfira ari uko abarundi bakomeje kugenda bibwira neza ko M23 uyagira ngo hari uwayibujije kuba yakongera kubasheringaho cyangwa se kubasubirana inyuma. Kurekura ibi bice ntabwo ari ugutsindwa, ahubwo no kubahiriza ibiganiro by'amahoro. M23 iravuga neza ko ibi ngibi byari bikwiye kwigwaho, kuko izi ngabo zakomeje kuba ziyikurikirana zo nizo kubahiriza amahoro bireba, mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika ishinjwa kujya ku ruhande rumwe ndetse ikumva uruhande rumwe, ikaza gukora amakosa yo kongera gufatiramo M23 ibyo twakita nk'ibihano ikayishyira ku gitutu kugeza ubwire ko ibi bice kugira ngo hubahirizwe amasezerano. Nyamara abari kwirasabo nabo barebwa mu aya masezerano bikaza kurangira nta gikozwe, ndetse M23 ari gikomeje kugenda yirwanaho. Kugeza kuri ubu nta ngabo z'abarundi cyangwa Wazalendo zirafatirwa ibihano bigaragara, kuko bisa nkaho M23 ariyo yagiye ishorekwa na Tshisekedi ndetse na Kayikwamba bagiye bazenguruka amahanga babwira amahanga neza ko M23 ari iri kwica abantu nk'uko bigenda bitangazwa. N'amakuru atugeraho yemeza neza ko uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 wongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi. Ubu ni mbiri ninde uri hasi ninde uri hejuru hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'igisoda cy'u Burundi FDNB. Kuri ubu ku butaka bw'u Burundi hakomeje kugenda hakirwa inkuru mbi, inkuru ncamugongo. Kugeza kuri ubu abasirikare benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi bamaze kugwa muri imirwano bishwe n'uyu mutwe wa M23
gatatu babasagariye bakajya kutera mu rwego rwo gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. ni benshi umubare ni munini ariko ibibaye ubu byo ni ndengakamere. nka 23 yateye kampu ya gisirikare cyangwa se mu defense z'izi ngabo z'u Burundi hariya neza ku butaka bwa Kongo aho bafite ibirindiro bikomeye cyane. ibihabereye na gahomamunwa n'amarorerwa benshi baravuga neza ko ari ibihano bikomeye cyane izi ntare za Sarambwe zongeye gutanga, ndetse bisa naho ari ibihano bidasanzwe. abasirikare bambuye ibikoresho byabo, bamwe barajyanwa abandi baricwa nk'uko byagaragaye, ndetse bisa nkaho ari ibintu byagaragayemo akagambane gakomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda bigarukwaho. benshi baravuga ko igisirikare cya leta y'u Burundi gifitemo abagambanyi bakomeje gutanga amakuru muvomi yari yo yose. benshi bakagaragaza nanone ko atari abagambanyi ahubwo ari abagenda bafatwa ku rugamba batanga information izo arizo zose, ndetse zishobora gutuma iki gisirikare kigira instability ndetse kikaza kugenda cinjirirwa ku buryo bworoshye. abafashwe ni benshi bagiye bafatwa amatekwa kuri uru rugamba. abantu barasobanura neza ko iyo bafashwe aribo bagenda bagasobanuramo 23 uburyo iki gisirikare cyabo kirwana, uburyo gikora ndetse n'igihe kiba gitegurira ibitero. ibi rero 23 igahita ibikora ikagenda ikabatungura ku buryo bukomeye cyane nk'ibyabaye byamaze guhitana abasirikare b'u Burundi benshi. intwaro z'u Burundi zamaze kwamburwa neza iyi kampu, iyi barracks yasigariye aho neza nk'uko bigenda bitangazwa. niki kibaye ko uyu perezida w'igihugu cy'u Burundi anyuzwemo, ndetse ibi biraza kurangira gute? amakuru agaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya AFC 23 bongeye kugaragara basa naho bishimira iyi imeze nk'intsinzi nyuma yo kwaka abarundi intwaro nyinshi cyane ziganjemo intwaro ntoya zatangiye no guhabwa kuri twirwaneho isanzwe ikorana na 23 mu gufashanya kurinda abaturage b'Imurenge ndetse na Mikenke n'abandi batuye mwabira bice bakomeje kugenda bagabwaho ibitero n'igisirikare cya leta ya Kongo. n'amakuru asobanura neza ko amadubu kugeza ubu nayo yamaze guhabwa kuri ibi bikoresho na 23, ndetse bivuga neza ko izi mbunda nyinshi cyane zisanzwe zikoreshwa n'izi ngabo z'u Burundi zaje kuba zifatwa, ndetse abarundi babashije kurokoka n'abashije gukizwa n'amaguru birukansa amasigamana, kandi nabo byagaragaye neza ko ntacyo birukankanye mu bikoresho bari basanzwe bakoresha muri ibi bice. ni inkuru iteye ubwoba, benshi bavuga neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri perezida Kisekedi ukomeje kugenda utakaza abaje kumuha umusada, ariko bikaba igisebo ndetse n'ikimwaro gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi ikomeje kohera abasirikare kuri ubu butaka nk'uko amakuru abigaragaza. aka kanya rero hakomeje gucicikana ikimeze nk'aho ari amatangazo amenyesha ingabo z'u Burundi ziri kuri ubutaka bwa Kongo ko zigomba kuba ziri menge. ni nyuma yaho hakomeje kugenda hacicikana amakuru ko 23 ataraho nyine yamaze kugenda ipanga ko iza kugaba igitero, ndetse ikaburizamo ibitero biri kuyipangwaho, ndetse ibitero bigaragara neza ko bishobora kuza kugenda biyihungabanya. 23 abarundi bamaze kumenya neza ko abafatwa ku rugamba bamaze kugenda batanga strategy, aho imbaraga ziva, aho ibikoresho binyuzwa, ndetse n'ibyo bapanga byose. n'ubu biravugwa neza ko hari igitero kiri gutegurwa, ariko kandi abarundi bamaze kukikanga. ntabwo tuzi niba aya makuru bahawe n'ubutasi bwabo ari aya nyayo, gusa bivugwa neza ko hari igitero cyagombaga gutera ingabo z'abarundi zerereye hirya ya Kabunambo mu birometero hafi 1.5 nk'uko bitangazwa. Kabunambo ya kabiri kandi bikavugwa neza ko Kabunambo ya mbere 23 afite ibirindiro bikomeye cyane n'intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat, izi zirasakure. ibi kandi bikaba byakomeje kugenda bigaragaza neza ko ariyo mpamvu ingabo za leta ya Kongo FARDC na Wazalendo batakifashisha iyi nzira ya Kabunambo kugira ngo baze kugerageza kwinjira muri plane, nubwo biba bitoroshye bajya kuzenguruka kugira ngo babashe kuba barinda ubuzima bwabo, ndetse baze gukwepa ibi birindiro bya 23 izi defense ngo zirasakure ndetse zikomeye cyane zazengereje izi ngabo. abarundi rero barakikanga ko ahangaha hashobora kuza guturuka amasasu menshi cyane y'urufaya, ndetse bakaza kuba ikibateye ubwoba ari uko 23 ibi bitero ikora ari ibitero biba bimeze nka operation
ibasanga mu bigo byabo ndetse aho babarizwa ikabamenesha ikabatwara ibi bikoresho. Abarundi bakomeje guhura n'uruva gusenya, benshi bibaza impamvu perezida w'igihugu cy'u Burundi adafata umwanzuro ukomeye wo gucyura abo basirikare be ngo bave kuri ubu butaka nk'uko bigenda bigaragara neza ko bakabaye bataha, ariko bikaza kurangira bagumye muri iyi mirwano. Abarundi bakomeje gupfa, bakomeje gufatwa amatekwa, imayiti zabo ubwo ni imirambo yabo ikomeje kugenda igaragara ndetse igashyingurwa mu byobo rusange aha kuri ubu butaka. Ibyo benshi cyane bakomeza kugenda bagaragaza nk'ikibazo gikomeye cyane cyakomeje kugenda kigaragara ariko cyaburiwe umuti. Ingabo za Angola kugeza ubu zo zamaze gusa naho zamanitse amaboko nyuma y'uko imirambo ya kabiri nayo iturutse Kinshasa yerekeza muri Angola. Perezida w'iki gihugu yamaze kujyaho igitutu gikomeye cyane, abaturage bamubwira neza ko badafite igisirikare cyo kujya gutera inyoni no kwicirwa muri aya mashyamba ndetse no mu misozi ya Kongo, ndetse ko aba basirikare bari basigaye nabo bagomba gutaha maze bakaza kuba bubaka igihugu cyabo. Ibi babikoze mu gihe hari hamaze kugaragara imibare y'abasirikare ba Angola benshi bamaze kugwa kuri ubu butaka nk'uko byagaragajwe, ndetse hari nabo bivugwa neza ko 23 ifite. Ibi byose birashyira igitutu kuri perezida w'igihugu cya Angola n'abaturage bakomeje kumubwira neza ko ibi bitakunda. Abaturage ba Angola kandi basa n'abo baba bafite imbaraga zikomeye cyane mu bijyanye no kuba bakora imyigaragambyo ndetse n'ibindi bisa naho barwanya ibyo batishimiye. Ibisa nk'aho iki gisirikare cya leta gisa naho rwose cyakomeje kugenda gishyirwaho igitutu. Ni amakuru yaravugwa ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gutakaza abagifashaga ndetse bagihaga umusada n'imbaraga muri rusange, ibyo benshi bagaragaza nk'aho ari igihombo ndetse no gutakaza imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni amakuru agezweho agaragaza M23 ko imaze gukora tombe ku kibuga cy'indege cya Karehe. Ni amakuru avuga byinshi cyane ku bijyanye n'igitero gikomeye cyane cy'izi ngabo cya AFC M23 zongeye gutera igitero gikomeye cyane. Ni nyuma y'uko hakomeje kugenda humvikana ibice bitandukanye byagiye bivugamo amasasu menshi cyane, ndetse byaje kugaragara neza ko M23 iri kugerageza kuburizamo ibitero bikomeye ikomeje kugabwaho n'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare benshi cyane muri izi ngabo za leta ya Kongo bongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, bongeye kwisanga M23 yatatse Karehe ndetse kugeza ubwo igeze ku kibuga cy'indege cya Karehe, aho bivugwa neza ko cyamaze ubu ngubu kujya mu maboko y'ingabo za M23 kugeza ubwo hagaragaye n'ibikoresho byinshi cyane byakoreshwaga n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi byamaze kujya mu maboko ya Alliance Fleuve Congo. Ibintu biragaragara neza ko abasirikare b'igisirikare cya M23 bari mu ngamba, bongeye gukora tombe kuri iki kibuga cy'indege. Bivugwa neza ko impamvu cyihutiwe cyane ndetse hagakorwa igitero gishobora kuba cyanahitanye bamwe mu basirikare ba M23, ariko tageti yariyi bagombaga kuhigarurira kuko hapangirwaga ibitero bya za kajugujugu ndetse n'amadrone ibyazengereje Minembwe ndetse n'ibindi bice bibarizwamo M23. Urugamba rwabaye nibura amasaha agera kuri 7, imirwano ikomeye cyane ndetse ibiturika biremereye cyane. M23 yongeye kwerekana neza ko iri mu ngamba neza, aho aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye gusa n'abahunze iki gice, ndetse nyuma y'uko bari kwakira urufaya rw'amasasu menshi cyane ruturutse mu bice bitandukanye bisa n'ibigose iki kibuga cy'indege cya Karehe. Kuri ubu ngubu ibikoresho hafi ya byose, amadrone ndetse n'ibindi, M23 yamaze kuhakaba ndetse yamaze kuhabohoza nk'uko bigenda bigaragazwa. Ndaje nkubwire iyi tombe itunguranye ibaye Karehe ndetse n'imirwano n'ubu biracyavuza ubuhuha. Nanone harumvikana umwuka mubi mu gisirikare cy'u Burundi i Bujumbura mu bice bitandukanye, ahongeye kumvikana ibirirwa ry'irengero ry'intwaro nyinshi cyane. Bivugwa neza ko zari zarongeye mu bubiko nyuma yo kwibasirwa n'inkongi y'umuriro. Biravugwa neza ko hari abasirikare b'u Burundi biganjemo abashinzwe amasitoke y'intwaro, ariko kandi aba bagakorana n'abasirikare bakuru bafite amapeti akomeye nk'abajenerali, barimo ngo na Prime Niyongabo. Aba bose bari kugerageza kugambanira ndetse no gushaka gutembagaza ku butegetsi General Neva utetse igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero bikaba byabaye bibi cyane, ibirirwa ry'irengero ry'intwaro nyinshi cyane. Bivugwa neza ko zishobora kuba zarajyanywe mu batavuga rumwe na leta y'u Burundi, by'umwihariko Red Tabara. Ibi byose byaje kugaruka ku mutwe wa bamwe mu basirikare, ariko birishyira igitutu gikomeye cyane ndetse n'ubwoba no kwikanga kuri
kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi bivugwa neza ko asa naho ntawo kwizera gifite. Ibi bibaye kandi mu gihe amaze kwirukana Liyetona Koloneli Leonidas amuziza kuba ashobora kuba atarakoresheje amafaranga yo kubaka ibiraro by'inkwavu neza nk'uko yari yayamuhaye. Ibi turabigarukaho muri izi nkuru zacu. N'amakuru agezweho none akomeye cyane yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyongeye gutungurwa n'ibitero bikomeye cyane bya Alliance Fleuve Congo, ibitero byibasiye ibice bitandukanye by'umwihariko ibice neza abyegereye hafi na Karehe, by'umwihariko ahaje guhita hagenderamo n'ikibuga cy'indege cya Karehe nk'uko bigenda bigaragazwa. Ikibuga cy'indege cya Karehe ni kimwe mu bibuga by'indege byifashishwaga n'igisirikare cya leta ya Congo, yaba mu bitero by'indege ndetse n'ibindi bitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Congo gitegura. Iki kibuga cy'indege cya Karehe kandi ni kimwe mu kibuga cy'indege gikoraboratinga bya hafi n'ikibuga cy'indege cy'u Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye, kubera ko ibikoresho by'igisirikare cya leta ya Congo bituruka i Kinshasa, kubera ko ariho byoroshye bigurutswa bikanyuzwa ku butaka bw'u Burundi, bikaza guturutswa ku butaka bw'u Burundi bizanwa hano Karehe, ndetse n'ibikoresho biturutse hanze mu gihugu cy'Ububirigi. Ubwo ndavuga ibikoresho bya gisirikare byifashishwa n'igisirikare cya leta ya Congo. Ibi byose binyuzwa hariya ku butaka bw'u Burundi, maze hari i Bujumbura akaba ariho bakura ibyo bohereza hano Karehe, maze bikava Karehe bijya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bisa nkaho mama 23 kimara kwagaba igitero yari maze kunetraliza iciye intege ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Congo nk'uko bigenda abigaragara. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya mama 23 bafashe umwanzuro ukomeye cyane, umwanzuro wo gutera iki kibuga cy'indege cya Karehe. Kandi byagaragaye neza ko iki kibuga cy'indege nubwo bamwe bavuga neza ko kitarigarurirwa 100%, ariko cyamaze kwangizwa bimwe mu bice bitandukanye. Zimwe mu ndege zari zihari zamaze kugirwaho ingaruka ku buryo bukomeye cyane. Ibiturika byo biracyumvikana mu nkengero z'iki kibuga. Igisirikare cya leta ya Congo kiracyahahanyaza ndetse kigerageza guhangana, ariko bisa nkaho iby'ingenzi byamaze kwangizwa ndetse bisa nkaho intego zamaze kugenda zigerwaho. Ibinyamakuru bimwe na bimwe byamaze kuvuga neza ko habaye tombe ndetse ikibuga cy'indege cyamaze kwigarurirwa na mama 23, ariko kandi benshi baravuga neza ko imirwano igikomeje bitaraba confirme 100%, ariko bagendeye ku mubare w'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bagaragaye bahunga ndetse basa naho bafite bimwe mu byo bari gucikisha byabarizwaga kuri iki kibuga cy'indege, bakaza kwisanga bamaze kuba bagotwa ndetse bazengurukwa. Ibi rero biratanga amakuru yemeza neza ko Alliance Fleuve Congo AFC mama 23 iri somo yamaze kuritanga mu buryo budasubirwaho, ndetse iki kibuga cy'indege kiri buze kuba kigiye mu maboko yabo bidasubirwaho. Mu gihe mama 23 yabifashe ikibuga cy'indege kakigumana cya Karehe, bisa nkaho byabigabanyije umurindi ndetse n'imbaraga z'ingabo za leta ya Congo, kuko hano haturukaga ibitero byinshi cyane byapangwaga n'iki gisirikare cya leta ya Congo, by'umwihariko intwaro zaturukaga ku butaka bw'u Burundi. Ibi rero nibyo biri kuvugwa ko benshi mu basirikare b'igisirikare cya mama 23 batangiye kwataka, ndetse haje n'izindi ramforo nyuma y'uko ingabo za leta ya Congo zageragezaga kwihagararaho ahangaha za Karehe, ariko bikaza kurangira igisirikare cya mama 23 nacyo kizanye izindi imbaraga z'umurengera. Turakomeza gukurikirana iby'ikibuga cy'indege cya Karehe n'ikibatombe, gusa uko bigaragara haracyari imirwano, ariko mama 23 nihabwa amahirwe yo kugumana iki kibuga. Amakuru aragaragaza neza kandi ko ku butaka bw'u Burundi ibintu bitoroshye kugeza kuri ubu ngubu. Abatavuga rumwe na Tshisekedi ndetse badahuza nyine nuko Tshisekedi akorana na perezida w'u Burundi, bisa nkaho perezida w'u Burundi aba batavuga rumwe nawe bari kumugera amajanja aho bongeye kunyuruza intwaro, nk'uko bivuga neza ko ubiko bw'intwaro habuzemo intwaro nyinshi cyane, bivugwa neza ko zishobora kuba zarahawe abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bari kwitegura kuba batembagaza ku butegetsi uyu mukuru w'igihugu, by'umwihariko abarimo Red Tabara baherereye mu ishyamba rya Kibira. Ubwoba n'igitutu ni byose kuri General Nevo, uvuga neza ko hari aba hafi ye batamwifuriza neza, ndetse uyu mugabo ushinjwa kuba afata ibyemezo asa naho ahubutse nyuma y'uko yirukanye Lieutenant cyangwa se Second Lieutenant, uyu ni Liyetona Koloneli Leonidas. Benshi bavuga neza ko ari amaherere nyuma y'uko hashyikiriye amashusho ku mbuga nkoranyambaga agaragaza uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi atonganya uyu mugabo amuziza ko umushinga bari barakoze ngo w'ubworozi bw'inkwavu bisa nkaho hasa n'ahanyurujwe amafaranga mu bijyanye n'inyubako. Uko byagaragaye uyu mugabo yageragezaga kumusobanurira uko imitungo yagiye ikoreshwa ndetse n'uko byagiye bigenda, ariko
ariko bisa nkaho uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi atabyumvisha icyahise gituma amusezerera ndetse amwirukana mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB. Umurongo w'abasirikare b'igisirikare cya M23 nyuma yo kuvumbura neza ko intege nkeya z'igisirikare cya leta ya Kongo zamaze kugaragara. Ubu tuvugana umurongo w'abasirikare hafi ibihumbi bigera muri 10 biciyemo ibice bigera kuri 3, ariko byemejwe neza ko ari ibihumbi bigomba kugera muri 20 bigomba kwerekeza i Kinshasa hafi neza, aho bazajya barekura amakompra n'amadrone byose bikagwa mu mujyi Kinshasa neza hafi n'ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko kwa Tshisekedi. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo kubona umuteguro wa M23. Abasirikare biganjemo abakomando bafashe uyu mwanzuro ku itegeko rya General Nziramakenge Emmanuel, General Sultani Makengo uyoboye izi ngabo kandi n'abandi bayobozi ba M23. Byamaze kumenyekana neza ko abenshi bamaze gupanga umupango nyuma y'uko M23 yari maze iminsi yohereza abasirikare benshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho bagomba guhagurukira mu bice M23 yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice bya Plaine de Ruzizi ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana harumvikana ubwoba bukomeye cyane ibisirikare yaba FARDC, abarundi n'abandi bafatikanya n'izi ngabo. Ubwoba bwabatashye, abasore b'intare za Sarambwe biteguye ndetse bamaze kwerekeza mu bice nk'uko amakuru bigaragaza. Ku murongo wa telefone abaturage twahamagaye baherereye mwabira bica babonye uyu murongo w'izi ngabo, bisa nkaho batubwiye neza ko ibi ngibi byari nko kwerekana neza ko batangiye iki gikorwa. Ubundi hari amakamyo menshi cyane baje kujyamo akomeza imbere. Wari kare Kisangani ibice byinshi byamaze kubatombe ndetse intare za Sarambwe abakomando bazo bamaze kwerekeza imbere, bagenda bategura inzira kugira ngo bataza kugwa mu mitego ndetse n'ambushi y'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubwoba ni bwose hakurya ku ngabo za leta i Kinshasa. Tshisekedi akomeje kujya ku gitutu, arabwirwa neza ko atanacunze neza yaza gukubitwa kudeta, uretse ko no kugera muri uyu mujyi wa Kinshasa bigoye. Benshi bemeza neza ko M23 ishaka kuhegera kugira ngo igibone uko iharasa byoroshye, kuko kuyigarurira aho bisa naho bitahita abikunda. Abasirikare benshi cyane b'intare za Sarambwe bagaragaranye murare ku maso ndetse basa naho ibi bintu bari babinyotewe cyane, kuko bagiye babwirwa kenshi ko gahunda ari kujya i Kinshasa bagakuraho leta waginga, nk'uko bagiye babwirwa na General Makenga ubwo bakoraga amakosi agiye atandukanye. Ibi kandi biravugwa mu gihe M23 yari maze hafi amezi 2 soya abasirikare barenga ibihumbi 13, abasirikare bashya bikanjemo abo mu itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare, itsinda ridasanzwe ritabaraho rukomeye, kandi abangaba bakaba aribo bifashishwa mu operation agiye atandukanye. Ubu tuvugana rero hamaze kumvikana ikimeze nkaho ari impuruza. Tshisekedi araboroga, aratabaza, aribaza ibigiye kumubaho mu gihe we afite gahunda yo guhindura itegeko nshinga ngo akume ku butegetsi, mu gihe abaturage baba bamugiriye icyizere. We akomeje nanone guterwa ubwoba nuko igitutu gikomeye cyane M23 noneho igiye kujya imuhumekera mu bitugu neza yamugezeho ahangaha hafi n'ibiro bye. Induru zitangiye kuvuga rero, imiryango ishinzwe amahoro yamaze gusa n'iterana Tshisekedi, kuko abenshi bamaze kubona neza ko ari umunyamanyanga. Igisirikare kandi cy'intare za Sarambwe cyagaragaje urundi rwego rudasanzwe rwa kajugujugu z'intambara ziri guturuka mu bice bya Karehe ku kibuga cy'indege cya Kavumu, naho M23 yongeye kuhagurukiriza amadrone. Bivugwa neza ko ari kugenda areba imbere aho berekera, niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bihari bashobora kuza kwisangamo bikaza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ibi kandi biravugwa neza ko izi drone n'indege ari byo kurinda umutekano w'ikirere kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo kitaza kuba cyabarasaho muri uru rugendo. Kandi bivugwa neza ko aba basirikare batagomba kugendera mu kivunge, bamaze gucamwa amatsinda akomeye cyane, bamwe bakanyura ibice bitandukanye kugira ngo baze kugira aho bahurira bitewe na mapu bafite. Benshi baravuga neza ko tekinike na tactique mu buryo bw'urugamba kwa divansinga bakubita batababarira hadi tanka y'insazi ari byo bigiye kuranga iki gisirikare cy'intare za Sarambwe. Gikomeje mu by'ukuri kugaragaza ko gifite inyota yo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Intare za Sarambwe kandi zikomeje kugaragaza neza ko mu bijyanye na diplomasi
Masisi ari naho bakomeje gutsinda Tshisekedi agakomeza gusebera mu mahanga. Mu bijyanye na politiki na diplomasi baramurangije neza, ubu hasigaye urugamba narwo rutari runini cyane kuko n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze gutsindwa uru rugamba rugikubita. Imirwano irakomeje mu bice bitandukanye, benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo aho bigeze aha uretse kwemera ibiganiro nabyo mu 23 ishobora kubita cyemeye nta yindi shuwa ihari. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda nta uzitambika, dore ko ibi bice ingabo z'abarundi benshi bibaza niba zishobora kubigiramo ndetse cyangwa zikaba zakoherezwa muri ibi bice zikarekura umujyi wa Uvira nawo wugarijwe kugeza ubu. Twirwaneho iraturuka hejuru Minembwe na Mikenke ibarasa amakompora mu ishyamba rya Mikenke, bikagaragara neza ko mu gihe baba barekuye gatoya uyu mujyi nawe Twirwaneho amaduba ashobora kuwufata, nubwo bavuga neza ko 23 bakiri kumwe mbiri muri ibi bice. Ibintu rero biragaragaza neza ko Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamaze kujya mu mayira abiri, babuze icyo gukora. Barajya hakurya gutangira intare za Sarambwe, uyu mujyi wa Uvira urafatwa kandi bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi we aricyo kimuhangayikishije kuko uyu mujyi bahana imbibi, ndetse avuga neza ko ataturana n'izi nyeshyamba nk'uko yagiye abivuga. Kandi bigaragara neza ko Uburundi budafite umubare munini w'abasirikare bitewe n'abagiye bagwa kuri uru rugamba ku buryo bashobora kuba deployinga muri ibi bice. Ibi rero biraza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ese aratabaza abandi? Haragaruka ingabo za Angola kandi twarabonye ejo imirambo yabo yoherezwa Kinshasa nyuma yuko baguye hariya hafi na Puezero. Biraza kugenda bite? Aha se haraza kuza abacancuro ko nabo bagaragaye nk'abananiwe kurwanira muri ibice by'amashyamba ndetse no gukoresha amadrone bagiye bagabwaho ibitero kugeza ubwo bamwe bikuye muri iyi mirwano bagasaba gusesa amasezerano bari bafitanye na Tshisekedi maze bakaba bakisubirira iwabo nk'uko banyuze ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, bakongera guhabwa inzira bagataha, bakerekana neza kuko batekerezaga urugamba atari ko rumeze ndetse ibintu bisa naho bitandukanye nuko babyibwiraga. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana umwuka mubi utari mwiza hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi nabo bayoborana iki gihugu, by'umwihariko inzego za gisirikare ku bijyanye n'icyemezo cyo kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Ibisa nkaho byamaze gushyira muri krize ikomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigenda bitangazwa. Amakuru agezweho noneho ibintu bimaze kujya mu buryo, byamaze kwemezwa neza ko AFC 23 imigambi yayo yamaze kwemezwa, ndetse aho bivugwa neza ko General Sultan Nziramakenga Emmanuel, uyu uzwi nka General Sultan Makenga akaba n'umugaba mukuru w'igisirikare cya AFC 23 yasabwe kuvugana n'abo bayoborana iki gisirikare harimo Corneille Nangaa ndetse n'abandi nka Bertrand Bisimwa kwemeza ndetse bagashyira hanze idarapo rya Kivu Republic. Leta z'Ubumwe za Amerika ibihaye umugisha ndetse benshi baremeza neza ko igisigaye ari ukuza gukata ibice hagatangwa imipaka maze uzavogera undi hagati ya leta ya Kivu cyangwa se Kivu Republic ndetse n'igisirikare cyangwa se leta ya Kongo wazarasa cyangwa se agahungabanya ubusugire bw'ikindi gihugu mu gihe 23 yaba yamaze kubona ibi byangombwa byose yazahanwa n'amategeko mpuzamahanga. Ibi rero benshi baravuga neza ko bisa nkaho ari byo bigiye guteza ikimeze nkaho ari pressure kuri Tshisekedi, nyuma yuko kandi yasabwe kwemera akaza gukora ibyo abaturage bifuza batuye muri Kivu zombi. Bavuga neza ko batifuza Tshisekedi ndetse byanagaragajwe n'abaherereye muri diaspora bakoje imyigaragambyo myinshi, ndetse abari mu gihugu cy'Ububirigi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi bose bagiye bahura bakigaragambya bavuga neza ko Tshisekedi bamurambiye ndetse ubwicanyi ari gukorera bari muri Kivu by'umwihariko abanyamurenge. Kuri ubu inama zakomeje guterana ndetse yakomeza kugenda hegeranywa ibimenyetso, benshi bamaze kwerekana ukuri ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu butaka n'ubundi busa nkaho yamaze kubutakaza nta kabuza, ndetse akaba amaze kubutakaza yarahatakarije abasirikare benshi cyane. Ibyo benshi bamunenga ko yanze kumva ibyo yasabwaga mbere kugeza ubwo 23 itarifuzaga ko iki gice cyacibwamo, ari wo mwanzuro yafashe nyuma yuko yabonye ko imirwano yari imaze kuba igihe kirekire ndetse n'ibice bimwe baramaze kubyigabiza. Ubundi bijya gutangira 23 yasabwaga guhabwa umwanya muri guverinoma, nabo igisirikare cyabo kigashyirwa mu zindi ngabo ndetse haba mu badepite n'ahandi hakaba harimo bamwe muri uyu mutwe kuko nabo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko b'abakongomani. Ibi Tshisekedi yagiye abirwanyiriza kuravuga ko ari abanyamahanga mu gihe bamucanagaho umuriro bakomeza
bakomeza kugenda bamusaba ibiganiro bareba uko bayoborana ndetse bakaza gufashanya gushyira hamwe bagateza imbere iki gihugu cya Kongo, ndetse ivangura ryo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse niyo muri Kivu y'Amajyaruguru rikorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda rigahagarara, nuko amahugura agahinda mu bice bitandukanye. Ariko ibi Tshisekedi ntabwo yigeze abyumva, ndetse yakomeje kuvuga neza ko aba ari abanyamahanga ngo bishyize hamwe baturutse mu bihugu by'Ubugande n'u Rwanda ndetse ngo na bamwe b'abakongomani. Ibi rero ngo ntiyabyumva, yagerageje kumva ndetse kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, aza kwisangamo 23 yarabonye ndetse yarasobanukiwe imbaraga zayo, yaramaze gukaba ibice bitandukanye birimo n'umujyi wa Goma bitakimukundiye. Ahakomeje kugenda hakorwa ibiganiro bitandukanye by'amahoro, abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov ndetse n'abandi bagaragaje neza ko Tshisekedi yakoze amakosa akomeye cyane yo kwanga kumva 23 ndetse bamwereka neza ko aho bigeze ahubwo ari we wakabaye yisaba ibiganiro. Ibi Tshisekedi ntabwo yakomeje kubyumva, bigeza aho hafatwa umwanzuro ukomeye cyane kuba uyu mugabo yatakaza ibi bice. Benshi baravuga neza ko ari bwo buryo busigaye bwagarura amahoro, kuko ibitero n'ubundi ntabwo bizabura mu gihe ingabo za leta ya Kongo ziba ziri hakurya 23 iri hakuno barasana umunsi ku munsi bacengana mu mijyi itandukanye. Nyamara benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye 23 ifite yabo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi hose amahoro ahinda, mu gihe ibice n'ubundi birimo ingabo za leta ya Kongo hacyumvikana amasasu, abaturage baho baboroga bata ku munsi bavuga neza ko batamerewe neza. Ni ibintu rero bikomeje kugaragaza igitutu Tshisekedi akomeje kujyaho nyuma yo kwanga ibyo yasabwe. Bisa nkaho 23 ngo yaba yasabwe kuba yategura ibijyanye n'idarapo ndetse n'indirimbo izubahiriza iki gihugu. Ibi byose bikaba biri tayari isaha n'isaha, ashobora kuza abo mu miryango ishinzwe ibihugu ndetse n'ububanyi n'amahanga bakaba bashyiraho imipaka itandukanye. Iki Kivu Republic, aho iyi Kivu Republic ya 23 izabikora ku bihugu bitandukanye birimo Kongo biyomoyeho, DRC, u Rwanda, Burundi ndetse n'Ubugande ndetse na Tanzania, ndetse ibi kandi bikazaba bigaragara neza ko izabikora no ku kiyaga cya Tanganyika nyine. Ibyo benshi bavuga neza ko iki gihugu cyaba ari kimwe mu bihugu bibayeho neza ndetse bifite ubutaka bunini bukunguhayeho iby'agaciro, ndetse bunakora kuri iki gice cy'ikiyaga kinini nka Tanganyika, ibyakorohereza ibi bice gutera imbere. Abakongomani baturuka mu bice bya Rubaya ndetse na za Masisi, ahantu hagiye hatandukanye, ndetse baturutse mu bice nka bya Minembwe, ibice bitandukanye, aba bose bivugwa neza ko bazahita bategura ikimeze nkaho ari imishinga ikomeye cyane yo kuza guteza imbere iwabo, kuko bishobora kugaragara neza ko iki gice gishobora guhita kinatera imbere ku rwego rurenze iki gice gisanzwe kirimo iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ni ukuvuga ngo benshi baha amahirwe ko iki gice iterambere ryaho rizihuta, ndetse hakaba ahantu hakomeye cyane kurusha ahasanzwe hayoborwa na Tshisekedi. Biravugwa neza ko rero ibice bitandukanye baturutse Birere, Masisi n'ahandi bose baherereye muri diaspora ndetse n'abaherereye mu bihugu by'ibituranyi bahunze kubera intambara bashobora gutaha ndetse mu gihe gitoya, abandi bagakora imishinga iteza imbere iwabo. Ni mu gihe kandi bivugwa neza ko amahanga yamaze kumva ko iki kibazo kigomba gukemurwa. Benshi bakomeje kuvuga neza ko igihangayikishije Amerika ari amabuye y'agaciro. Nibyo koko amabuye y'agaciro kandi amenshi ari mu bice 23 yafashe. Benshi bemeza neza ko bimaze kujya mu buryo aribwo Amerika yagiye akorana na 23 mu kuyigurira ndetse aya mabuye mu buryo bworoshye cyane. Amakampani akomeye y'Abashinwa nayo ari mu bice nka za Rubaya aracyakorana na 23 nk'ibisanzwe, ariko ibi ntabwo biza guhagarika umugambi wamaze kugenda ushyirwa mu bikorwa, ndetse byemezwa neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu ngubu basa n'abamaze guhagurukirwa ku buryo bukomeye cyane. Ibitero byerekeza Minembwe byahise bikumirwa kugeza ubu ngubu, aho 23 yari yaramaze kubahiriza uruhande rwayo rw'amasezerano ya Washington kurekura biriya bice yamaze kurekura bya Rubaya n'ahandi na za Purene. Kugeza kuri ubu rero igisirikare cya Kongo cyo kikaba cyarakomeje kuvunira ibiti mu matwi mu mugambi wo kurwanya FDLR. Ibi rero bikomeje kugaragaza ko Tshisekedi ari we wizize kuba yatakaza ubu butaka.
ni inkuru zigezweho ariko zikaba inkuru mbi cyane ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zongeye gutanga isomo cyane ku basirikare b'u Burundi. Abarebye imirwano ikomeye cyane bemeza neza ko na n'ubu hari imirambo y'ingabo z'u Burundi yandagaye mu mihanda ya Minembwe. Imihana itandukanye yari yagerageje kugabwamo ibitero bikomeye cyane n'izi ngabo z'Abarundi ndetse na Wazalendo, ariko twirwaneho yabashije kubahagarika ndetse ibakubita itababariye. Amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya twirwaneho cyongeye gukora ibitendo bikomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi baguye muri imirwano ni benshi cyane, ariko nanone hari kwibazwa ikiri gutuma izi ngabo z'Abarundi zikomeje kugwa ku rugamba mu gihe 23 bavugaga neza ko ariyo yazihangayikishije itakiri ku mirongo y'imbere ku rugamba, yamaze gusubira inyuma kubaka ibindi birindiro bishya, ndetse twirwaneho ikomeje kugenda ikora ibikorwa bikomeye cyane birimo guhashyiza ingabo, nyamara benshi bakagenda babyitirira 23 ngo bari kumwe ndetse barakorana umunsi ku munsi. Benshi banemeza neza ko hari ingabo nyinshi cyane za 23 ngo zamaze kwimukira muri twirwaneho. Ibyo benshi bavuga neza ko izi ari inzitwazo za Kisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ari ikimwaro n'isoni bakomeje kugaragaza nyuma y'uko twirwaneho ingabo zirwanaho ndetse zidafite ibikoresho karabutaka nk'ibyabo, ariko zikaba zikomeje kugenda zirwanisha ubwenge n'umutima, zigakomeza kugenda zibakuraho ibitendo bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero abasirikare b'u Burundi ni benshi cyane baguye mu mirwano ikomeye cyane yazindutse hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse cyari kiri kumwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Wazalendo, bahanganye ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya twirwaneho ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe muri systeme z'imirwanire neza fotokopi ya 23 ya mitego itandukanye Abarundi bagwagamo bisa nkaho bari kongera kwigwamo ku ruhande rwa twirwaneho, noneho bikaza guhumira ku marari kuko bagenda bazi neza ko ibintu ari amahoro. Nyuma y'uko 23 yaba yararekuye ibi bice, bumva ko ibintu bishobora kuza kuborohera, nyamara barahura n'akazi gakomeye cyane. Imirambo ni myinshi cyane, aho bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi harimo n'abakomeye bagera kuri 3 baguye muri ibi bice. Abandi basirikare basanzwe nabo ni benshi cyane. Abarundi babashije gukura mayiti zabo muri iyi mihanda nyuma y'imirwano, ariko hari abatabashije gukurwa muri ibi bice nyuma y'uko hari abari bandagaye mu bice byegereye aho twirwaneho igikontorora. Ibintu bivugwa neza ko ubu tuvugana imirambo y'ingabo z'Abarundi abaturage benshi cyane bayibonye ubwo bazindukaga mu mirimo yabo. Ibi rero bigakomeza kugenda bitera agahinda gakomeye cyane abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo ndetse n'abari ku butaka bw'u Burundi kwakira izi nkuru za buri munsi z'abasirikare babo bari kugwa ku rugamba. Ibi ni igisebo ndetse benshi bemeza neza ko ari ikimwaro gikomeye cyane, ariko kandi bakemeza neza ko ntacyo kubikoraho gihari nk'uko bigenda bigaragara. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo rero bakomeje kugaragaza neza ko aba basirikare batwirwaneho ngo bafite imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izo bari bitezweho. Benshi aho bahera bavuga neza ko 23 ngo iri kubakoreramo, ariko birengagije imyitozo ndetse n'amasomo agiye atandukanye bagiye bakorana, kuko hashize igihe kinini cyane bisa nkaho twirwaneho na 23 bari gukorana byeruye, kuko n'ubundi icyo barwaniraga ari kimwe. Ndetse 23 yatangaga support ku buryo bukomeye cyane ku bitero yaburizagamo byari bije Minembwe biturutse mu bice nka Puezero. Ubu tuvugana rero twirwaneho iri kubyikorera, ni nayo mpamvu aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi barimo baratungurwa ku buryo bukomeye cyane. Byongeye guteza imyivumbagatanyo ikomeye cyane hakurya i Bujumbura mu nteko ishinga amategeko. Haravugwa itegeko rishya rishobora kuza gutorwa, ariko nanone mu nzego za gisirikare etat majoro iraterana ikanzura imyanzuro. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi General Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye akayirengaho agakora ibyo yifuza, kuko afite ibyo yavuganye na perezida w'igihugu cya Kongo birimo kumwoherereza aba basirikare. Byo kugeza ubu bamwe mu basirikare bakomakomeye batumva ndetse bafata nkaho ari ibintu byo kugambanira igihugu. Ubu tuvugana haratumijwe inama ishobora kuza kuba mu masaha ari imbere, ariko benshi bemeza neza ko ishobora kuza gufatirwamo imyanzuro ishobora kuba mibi cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, aho abasirikare bakomeye cyane barimo n'umugaba mukuru w'izi ngabo General Prime Niyongabo bamaze kugaragaza neza ko batari kwishimira ingabo zabo zikomeje gutikirira kuri ubu butaka, nyuma y'uko bumvaga neza ko 23 nire kuri ibi bice biri hafi n'umupaka wabo bazaba bahakura abasirikare. Ibi rero siko perezida w'igihugu we abyumva, ndetse
ahubwo bisa nkaho mu minsi iri imbere ashobora koherezayo abandi basirikare ngo bajye gutanga umusada nyuma y'uko abo yohereje bagiye bahatikirira. Nimba rusange ibyobo byagiye bishingurwamo ingabo z'abarundi byamaze kumenyekana. Hari abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bashyinguye mu mva rusange, nyamara ku butaka bw'u Burundi bakagomeza kugenda babeshywa ko abasirikare babo ngo baturutse igisirikare. Ibi bikabwirwa imiryango y'abahoze mu gisirikare. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza imyivumbagatanyo, aho benshi cyane bari kuvuga ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kwitakariza amanota mu buryo ubwo aribwo bwose mu bijyanye no kuba yakongera gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa umwaka utaha, aho benshi batangiye kumutakariza icyizere bavuga neza ko uyu mugabo kongera kumutura ari ukwishyira muri risike, ndetse ko bisa nkaho u Burundi ntaho yabukuye naho yabujyanye. Ni inkuru zigaragaza neza ko Tshisekedi nawe akomeje kuzenguruka ahamagara umuyisi n'umugenzi asaba intwaro, ababwira ko afite zahabu ndetse n'ibirombe, nyamara ibice bavuga ugasanga bikontororwa na M23. Ubwo nuko ngo ni ibice byo muri Kivu y'Amajyaruguru nka za Rubaya n'inkengero zaho ahabarizwa amabuye y'agaciro mu bwoko bwa koruta menshi cyane. Tshisekedi rero agenda avuga neza ko afite ngo amabuye n'ibirombe byinshi cyane, mu gihe benshi bagaragaza neza ko yerekana ibirombe biri mu bice adakontorora ndetse binafite kampani akorana na M23 asanzwe acukura amabuye y'agaciro. Ibi rero Tshisekedi bikaza kugenda bimutesha amanota kuko agenda amurika imitungo adafite mu maboko. Ibyagiye bituma n'ingabo zitandukanye yaba iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye asaba umunsi ku munsi ndetse n'iz'Ububirigi nta bigeze baza muri ubwo buryo ngo baze kumufasha nk'uko yabyifuzaga, dore ko we yagaragaza neza ko ashaka ubutasi ndetse n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bikaza kumufasha kwirukana M23. Nyamara Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asa n'uwagiye umurerega igihe kinini cyane nk'uko benshi cyane bagiye babigaragaza. Ni imirwano rero ikomeje kuba Tshisekedi akabura icyo ayikoraho uretse guhamagara, ndetse aho nta yandi mahitamo afite ku ngabo ze zikomeje kugaragaza intege nkeya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nta makuru agaragaza neza ko igisirikare cya AFC/M23 cyongeye kwisuganya ndetse kigategura ibikoresho karundura. Ni ibikoresho birimo tanka z'intambara, ibimodoka binini cyane ndetse n'intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat, ndetse n'ibindi bikoresho abasirikare bari tayari bamaze gutegura ibikapu ndetse n'impamba ihagije. Uribaza ngo M23 igiye he? Nyamakuru agaragaza neza ko M23 yongeye kugaragara mu muhanda uturuka Bukavu werekeza Uvira. Birumvikana neza ko ari muri za nzira M23 yari maze igihe isa naho yanyuzemo isubira inyuma, ndetse yaje kurekura ibice bitewe no kubahiriza ibiganiro by'amahoro nk'uko byagiye bitangazwa. Kuri ubu ngubu igihungano cyose ku gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC cyamaze kwigabiza ibi bice, ndetse haragaragara ibitero bikomeye cyane M23 isa yamaze kuzenguruka igisirikare cya Leta ya Kongo. Bamwe baribaza batese ibingibi byaba ari systeme M23 yazanye yo kugira ngo izacucumize ingabo neza yitonze, kuko byagaragaye neza ko M23 yamaze kubazenguruka ndetse itangira gukora icyo twakita nk'umurongo y'ibimodoka n'ibitwaro byerekeza mu bice nka Kabunambo, Sange, Plaine de Ruzizi, Bijombo n'ahandi bari bararekuye. Akomeje kugenda humvikana amakompura aremereye cyane, imbunda nini gusa nizo zirimo zirarasa ubu tuvugana intare za Sarambwe zariye Karungu, nyuma y'uko hakomeje kumvikana n'ibisa nkaho ari amakuru yemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya Leta ya Kongo batangiye guhunga bafata ibikapu. M23 imanukanye ibimodoka biremereye cyane by'intambara. Ndaje nkubwire uko iyi systeme M23 iyikora ku buryo biyoroheye cyane no kuba yagaruka muri ibi bice. Nanone ndakubwira ibikomeye cyane igisirikare cya M23 natwirwaneho cyongeye gukoresha drone ku yindi ncuro, aho cyamaze guhabya ku buryo bukomeye cyane ingabo za Leta ya Kongo zerereye mu bice nka za Puezero, aho abarundi bongeye kwirukanka kandi bakiruka amasigamana bagasiga bimwe mu bikoresho byabo, nyuma y'uko drone ebyiri za M23 zimaze kubataka mu kigo cyabo cya gisirikare, aho bisa nkaho byakomeje kugenda bibagora. M23 ibyo yari yapanze bisa nkaho bihindutse ku munota wa nyuma, ndetse benshi bagahita bavuga neza ko intare za Sarambwe zagarutse mu tuntu twabo. Uyu mujyi wa Uvira ushobora kongera kwigarurirwa. Ni inkuru zigezweho zisobanura byinshi cyane, rero ndakubwira ibijyanye n'igaruka rya M23, ariko nanone nkubwire n'iki gitero cya drone ndibukugere no mu Burundi, nkubwire imyivumbagatanyo muri Leta Majoro igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugaragaramo ibice bigera kuri 3.
Namakuru akomeye cyane agezweho none hayemeza neza ko rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye guhura n'uruva gusenya nyuma yo kuma 23 yaje gusanga ibirimo atari byo ndetse no kurekura biriya bice ari amakosa akomeye cyane. Ibyatumye General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga ategeka abasore kongera kwikusanya ndetse bagafata ibikoresho dore ko bari tayari n'ubundi n'abari bagiye mu bice bya Warikare na Kisangani bose baraye bagarutse. Ubu nabo bamanukanye n'abandi basore biteguye kwambarira urugamba. Ibimodoka by'intambara biremereye cyane byahamuye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi kandi biragaragazwa nuko 23 itanyuze inzira imwe. Ni umuhanda mugari uturuka Bukavu werekeza Uvira, no kuvuga ngo ni umuhanda uturuka Bukavu werekeza muri bice 23 yarekuye muri Plaine d'Oruzizi, Bijombo, Sange ndetse n'ahandi nka za Kabunambo. Hose igisirikare cya leta ya Kongo gishobora kongera kuhahurira n'uruva gusenya kuko 23 yaje kohereza ingabo nyinshi cyane zamaze kugenda zibazenguruka mwa bwa buryo bwayo. Ya misozi 23 yahozemo abasore batangiye kuyisatira. Ibyateye igitutu gikomeye cyane cy'igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho gifashe umwanzuro wo gutangira gusubira inyuma. Haragaragara ibimodoka by'intambara bya 23 bitatangiye kongera umuvuduko, bisa nkaho bamaze kumenya amakuru ko izi ngabo zamaze kujyaho igitutu, ariko ubu